Chong, Pak Chong. Iya Pak. Ya kan nak ke lu Chong. Coba beda apa Pak? Apa? Beda apa Pak? Sengkok ngerasa ya Chong. Ya kolek panas kapi. Gula iya Pak. Panas kapi ya. Tahu Chong. Tak lama beli yuk. Mulai dari sabarna pote sampai sabarna celang le Chong. Ya panas kilo toron. Ngarah bapak resep periksa akhirnya baik Chong ke dokter. Ya mana periksa Pak, mayu minggu ya terakhir. Dan tak ke lu Chong. Mau suntik dalam posisi apa sah? Kok oleh ya Chong? Ya mun urusan dia Pak sing kok pas tak tahu saja Bapak. Salahnya siapa sing kok lambat ae pamundubi Bapak. Pola ada iya baik Chong. Reng sengkok bi kaki Chong boleh tak tahu nah. Ngaraja tanya Ustadz Kimen baik Chong. Oh iya Pak, cocok ya. Engkau kinter mangkana tanya ya. Iya Chong, cobi abis Chong ya. Siap pasti. Ustaz Ongkun. Wa abidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kana? Kula tat. Ila dente sekecil dulu ya ki mata to ketang dikir karep 70.000. Loh, telaka. Pas bila marin mun ki karep 70.000. Wa bapak minate dente ah. Lah. Ini lama hari tat. Telepon ki kurang 70.000. Iya, Cong, bisa engko pa model SBDS. SBDS ini kenapa tat? Sistem buru dari setan, Cong. Mun tak pa cepet tak kok keluhan setan saya kuda. Titi bisa engko ya gas e konek, Cong. Mare setan tak sempat tak kuda tang dikir lamare. Cong. Tahu satu ju ya tas, tujuh ibu babai. Mari temu ke masih Ustad bi sebeni. Oh, sampean tat. Rekan mun-mun Ustad pas ora tujuh ning ibu. Nyaman wila Ustad cong pasti tujuh ya tas. Kakitar kana bede parlo apa? Sini kata, kula nyon patanya. Yang sepupu le sakit tat. Terus untit. Tapi semangkene kata papasa. Only ya tat. Asunting itu dalam posisi kebadan atas. Aja do pertanyaan aja. Engke tat situng boy. Mun dua tak kok salim double lagi. Dah iya cong. Orang yang suntik dalam posisi tepak pasar ya oleh. Tak sampai abad lagi pasan nah. Sebab cong, obat saya masuk ya tak masuk lebat lubang terbuka. Enggak colok, kopeng, elong, dubur, kemaluan. Lain hal lah mun suntikan atau infus kelak cuma seger kabetan. Aja saya tak oleh. Tapi untuk lebih tengatin na cong, angwan asuntik ke malam are na boy. Si mula sakit semangken tat. Pakai ada teknologi sing malam masih asuntik ke himpon.
Por lau suntik lu. Kulo ki pala malaki. Cong, sa salaman mi lece na di sarka-sarka sekali. Oh, engki tat. Ini kak kelupain bude kantong. Ini kak tat. Seporan na tat. Ngiring kat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ayo pak, saya suntik ke pak. Oleh jangan pak Ustad. Tak apa-apa kok ya. Ya mong oleh maayo, Chong. Ya ayo pak. Gising ko ulit tayo luar ya. Chong. Gak apa boleh pak. Leki mo ko chang dokter sengko efonisa ke tipes, Chong. Senga, Chong. Akan cacing lo. Oh, kakek pak. Laba ada boy. Mau sih mang kada. Woi pak, kakilan nang gina kilung kokin talaga dokter ah. Eh, Chong. Ano dari na ako eh. Dok. Dok. Njek kamu dokter. Pula ken tak tahu cek mat langga si manggil. Dok. Pola ken kurang sema. Ke ceki panggil ke sema. Dok. Dokter. Dok. Aduh lah. Gagal lagi ya apa saya suntik. Dok. Makin tedu. Dok. Dokter buka jam 4 sore. Aduh. Mata nyaman jadi dokter. Bukan ya kolam 4 sore. Aning mun beaban pagi ada teh kolam 6 mahri. Nyaman ki ya jadi dokter. Apa kakak ada? Lah dokter tak beres. Mulai boy. Pak, mulai pak. Loh, may isa kerja, Chong. Gagal pak. Tahu saya periksa. Boleh saya beres. Tak beres dia rumah, Chong. Nawih pak, majulah mulai. Tahu saya punya akan tuh. Mau ngeri memang teh pasti api. Pas bil dari sini nama es campur. Kung gerungan ya mela kerker. Mat. Engki tat. Sampean tat.
Ojang babang kaki sakit, Mat. Aneh ya pasti sambil nyari malam. Ada, Ustad. Pakainya curiga kade. Arya bania nyari malam, Tat. Kenda tengah periksa. Lah terus bapak kaki lah mari saya periksa lagi, Mat. Kilo, Tat. Demi kilo periksa, Mat. Gagal, Tat. Bersih tak beres. Bersih terus tanya aki nabi sengko kesampean, Tat. Tak beres di rumah, Mat. Dek nih, Tat. Pun dia mau dokter nih bukan aku lempas suri. Oh, kaki, Mat. Mau presiden apa boleh dokter? Saya hanya mari ngapa pasar ya, Mat. Pasti bukan apa ada. Ada nanti ada mau rib sekitaran kolam 6. Tak kira pas buka aku lompat sore, Mat. Sanajan gila dua dokter sekali. Ah, tak jian apa, Ustaz? Ini kupah pertanyaan sekali kamat langganan. Ki puru tat, sengko sentara periksa. Nungiro mana dokter je pada tulisan dokter buka jam 4 sore. Berarti tat dokter ya mau buka kalau 4 sore tat. Mek lain nantat. Bereng pukul aku sareng sampean. Kalau 6 sore. Payah kaki, Mat. Tulisan dokter buka jam 4 sore juga, Mat. Maksudnya, dokter saya buka praktek kalau 4 sore, Mat. Benih dokter saya buka kalau 4 sore. Loh, masa tat? Pantesan sing kogil panggilan. Dok. Tak nyampe sekali tat. Tapi kita muka praktek ya tat. Bisa ngomong dokternya kuah buka kalau 4 sore tat. Ya mun ya tar sing kuah beli boleh. Entar meneksa kinatang bapak. Iya beli. Ya mau lompat ke, Mat.